इंडियन एरोज पंगडान कोच फ्लॉयड पिंटो आणि असिस्टंट कोच महेश गवळीच्या मार्गदर्शनाखाला ह्या सिजनान बरीच प्रगती केल्या. आय लिगान बऱ्या बऱ्या टीमीक घाम काढीत इंडियन एरोज 8व्या सुवातेर आयल्या. सुपर कपात तांणी केरळा ब्लास्टर्सांक मारले. FC गोवा आड प्री सीझन फ्रेंडली मॅचीन इंडियन एरोजान गोंयकारांची मना काळजां जिखली. हालींच सुपर कपात FC गोवा आड इंडियन एरोज हरले खरे, पूण तांचे कुशळतेची छाप सगळ्यांक दिसले बगर उरूंक ना. FC गोवाचो स्पॅनिश डिफेंडर कार्लोस पेनान तांची तुस्त केल्या. I like it a lot, the team. No, I saw that they were very worked tactically. They're kids with a lot of talent. Maybe they were unlucky in some plays, and I think we are a more experienced team, and that was the difference of the game. No, but I think many of that guys have a brilliant future. Bureau Report, Prudent.